Ngokukhulu ukufishana bafowethu sesiphuthuma isikhathi ngithi angibonge ukuthi nivakashe nize kule ndawo bafowethu yaseSasaneni namhlanje sizokwenza lo mcimbi omkhulu kangaka omuhle bafowethu kade sasulangazelela siphakamisa nje kuyibongela kakhulu kinonke siyacela ke bafowethu ngathi singabambisana nje sibe into eyodwa senze into enhle sibe nomoya wodwa bafowethu senze ingoma nje bemnandi sikhombisa ukuthi izinsizwe ezelusa ngiyacela ke ngane zakwethu ngokukhulu nje ukujabula ngeze kudla isikhathi ngiphakamisa nje ukubonga engathi uNkulunkulu engaselekelela yonke lento ehleliwe namhlanje ihambe kahle bafowethu awuza ngempela kwathi angiginde manje
bafowethu ngicela ukuthi ngidlulise lokhu ngoba nazi ukuthi kunengoma ngoba nazi wayisesi ukuthi kunengoma esasaneni ikhona le ngoma namhlanje iyonke le ngoma bafowethu lana esasaneni ongumthobansimbi umama yesisa uthule la bafowethu ngithi njengoba sila sizodlala esasaneni okumthobansimbi wamaisasemazinsisi lona bhosolana-ke ekhona futhi engizophila engizazalapho amabhoso okumthobansimbi amazinsisi bafowethu lokulokho esitshelayo bese ngolonke siyaphazamisana njengoba sihlale sihlazamisana amalanga singathuba nje umboni khona ngokuthena bese masezenzalo siyobonga nangelilazo kuyehlale kemnandi sisi phale kamfana
delela awushinge nawe awushinge okubaba wayelishi
Bye.